uma elokela lapha ethempelini nakaceda ukuthi amen wasubheka lo nkulunkulu ethi yawe labantu labathethe umndeni bathathe nako konke athi ngibalande yini hayi esho enuka indumiso hayi Nkosi Jesu akasanuke enye into esho enuka indumiso athi labantu labathethe izinto zami ngibalande yini zona bayithathile bathi ngibalande yini ufu uNkulunkulu uthini kuDavid uthi David ngoba sawunje hamba ulande labo bantu hayi ungathi khona izinto ezizawubuya after lenkonzo uthi sithathiwe sona but uNkulunkulu uthi David wena hamba ubalande ngibonile uyipostile 2 weeks back lento uma athi ngibalanda athi uNkulunkulu hamba ubalanda naye answer emangalisako olumbuzo omangalisako uthi David manje nangibalanda lezinto labayithathile sona ngizasithola yini sona lezinto mama sithathiwe but uma mina ngibalanda ngeke usifiso lezinto sona ngiyosithola yini uthi Jehova hamba ubalanda konke labakuthathile uyakuthola njengoba kunjalo bafundisi Church of God asesidumiseni uNkulunkulu size sifike kwi-level la sithi Nkosi lo msebenzi lothathiwe ngulande inibheki nansi impendulo hamba ulande labo bantu lezinto abayithathile uyawithola njengoba sinjalo hamba ubalande outreach asambeni sibalandeni izinto ezathathwa siyawusithola nangu umthandazo wami konke lo wathathelwa kona sukuma ngenyawo zakho ukulande umuntu kumthemba lo nkulunkulu lezo zinto athathelwa zona siyawubuya kuwe sesiphindile hamba ubalande ungayisabi hamba ubalande lezinto zakhe ezathatha believe me lo nkulunkulu uyakwazi ukubuyisa into okuthiwa ngeke isabuya fana noJobe noma zathathwa kodwa ungasasithola libongwe ngabantu libongwe losi uyawithola angathi ngeke usifisa ulahlekelwe yini kodwa na ungasukuma leyo nto leyakulahlekela ungayithola khona uNkulunkulu engimaziyo okwazi ukubuyisa asime ngenyawo zethu
sisi. Kukhona abantu lebakhona la abalahlekelwe. Khona abantu lesinabo la. Nasingavula tinhlitiyo tabo bayakhala ngoba balahlekelwe. Ukulahlekelwa kukho mnandi. Ufunde kahle Sifiso. Abraham kuze athole uNkulunkulu noma kwatestwa ifaith yakhe, but kuze athole uNkulunkulu kwakose kuthi kulahleke something kuye. Wathi nakabuka uNkulunkulu abuka indodana yakhe, wathi ngingamale ngilahlekelwe yile ndodana kodwa ngithole lo uNkulunkulu. Ase sishumela ivangeli lokulahlekelwa simangele ukuthi sibe la akugabi mnandi. Khona abantu abalahlekelwe. Uthi Jehova hamba ulande lawo bantu. Lezinto ezikulahlekele uyawusithola. Libonke libo yebo Siyabonga mfundisi ngelizwi lenkosi. So khona manje sobiza